kubor baman kesngi awalam shapi da undang yalam news ngat arngot kino Manipur hakti jeng kipulit ringkat bu drog katkom ku jing te balayolum kladon kawi kekenhun na Manipur kibalawan rum be anj kin gejala na kaliang jing kipulit ka West Jantia Jowai hapo kajilam jong u Jason Myrom MPS Additional Superintendent of Police ka West Jantia Jowai ulayalam yekenhun pulit bat Naga State Anti-Narcotic Task Force men haka arpun yotrik kilayo banbat yakawi kali kabdan yo register number ML05K R Lai Wesan lajan Pramer Police Traffic Cell katba kidangwan kiu nakliriat Shajowai yaki arngot ki balasha kem lara no yaki bantu kit ki balasha kem kilong uchu chung serto nakashnong nakunjang Kang Pokpi Manipur bat ithangkin Tothang Nakashnong Songpe Chura Chanpur Manipur katkum kajibun absrep jong kidiki arkan hun ki baladon kajing suba ya kane kali bat ha kajing telasi ya kane kali kilalap ikatu kane ki tiar ki bakan thup ya san photli ki sinduk sabon ki bakhya kumbasan spa pondro phulai gram u heron washongdor kumba r point san phokrur 2000 nyospa nyopsan kapisa India lai hajar kapisa South Korea sanspa ka Kazakhstan teng shipotli kikiat note jong ka Burmese bat atli ki mobile phone handset la register case katkom ki kendan jong ka narcotic drug and psychotropic substance NDPS Act bat budin yaki bantukit na kamenta banlap yaki basyalan bat kinong khayi kibahe kibawan na khaput kani kalong katkom ka khubor balapla do SP ka West Jantia Jowai hak arhu pratrek September ajar afsan yo yaki kubor baman kesngi subhawan subscribe ka channel undang yalam news kumle shibu